انت فين يا ابو زياد؟ وصلت فين يا عم؟ يا حاج ابو زياد ليه يا باشا؟ وصلت فين؟ اول الشارع؟ طيب في انتظارك، انا كده طلبت لك الشاي بتاعك اهو. في انتظارك، مش اتفضل 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 في رعاية الله. استاذ ياسر. ايه؟ ازيك يا حاج ابو زياد؟ الحمد لله يا باشا. عامل ايه يا عمر؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا باشا؟ تمام. الحمد لله على السلامة. اقعد يا عم، الشاي بتاعك هيبرد. ايه الاخبار يا باشا؟ والله الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. عملت لي ايه في البضاعه اللي قلت لك عليها؟ يا عم انت مستعجل ليه كده؟ يا عم اقعد بس اشرب الشاي بتاعك كده. مفيش وقت اصلا، الواحد انت عارف وراه اشغال. يا عم دي اول مقابله بينا، ما تبقاش كده. في إيه؟ انت بخيل ولا ايه؟ اشرب الشاي بتاعك. عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. بص يا ابو زياد، انا مش جايبك هنا عشان شغل ده بس، البضاعه بس. هي في شغل جديد يعني؟ يا في شغل جديد وهنولع. انت مش عايز تمسك فلوس؟ اكيد. اهم حاجه في السوق ايه؟ الفلوس. نمسك فلوس. اهم حاجه نمسك الفلوس. ماشي يا عم، ماشي يا عم ابو زياد. انت دخلك حوالي كام ابو زياد في الشهر؟ حوالي 4000 جنيه. 4000 جنيه؟ ده انا قلت عليك الدنيا والعه معاك. ماشي. ايه رايك لو الدخل بتاعك يزيد في الشهر 1000 دولار؟ 1000 دولار؟ كام دول؟ بكام مصري؟ النهارده الدولار عامل حوالي 33 تقريبا، يعني 33,000 جنيه. اكتر ما بتاخد يمكن ب 10 اضعاف. يا ابوي ايه؟ يعني دخل يجي سنه. ماشي ماشي ماشي. بص يا ابو زياد، سيبك من موضوع البضاعه خالص دلوقتي. خلينا نتكلم في موضوع تاني. امين. احنا بنعمل حاجه اسمها تسويق شبكي. تمام. حضرتك متجوز يا ابو زياد؟ متجوز. بسم الله ما شاء الله. عندك اولاد؟ عندي بنتين. ايه وايه؟ تقى وليلى. تقى وليلى. خلينا في ليلى. ليلى الكبيره صح؟ ليلى المدام. ده تسويق شبكي يا حاج. مين اكتر ناس بتثق فيها؟ افهمك انا كل حاجه واحده. ماشي. اكتر ناس من صحابك بتثق فيها؟ محمود ودنو وعلي فشخانه. محمود ايه يا حاج؟ محمود ودنو وعلي ماله؟ علي فشخانه. علي فشخ. ايه الاسماء دي يا حاج؟ اسماء عندنا طب كده. ايه رايك؟ انت تعرف يا حاج ان انت لو على كل واحد هتجيبه هتاخد 200 دولار؟ يعني لو جبت 5 هتاخد 1000 دولار. امال لو جبت البلد كلها هاخد كام؟ لا تاخد كتير يا حاج، ده احنا كده بنفتح شغل. احلى حاجه ان انت دماغك شغاله. تمام. هنجيب اسمه، قلت ايه الاولاني؟ علي فشخانه. علي فشخانه. حماده ودنو. فشخانه. محمود انتوا بتسموه حماده يعني بتدلعوه؟ حماده. هو اسمه الحقيقي حماده. ايه رايك لو جبنا المدام فوق علي فشخانه وجبنا ليلى بنت حضرتك فوق حماده ودنو؟ ايه اللي هتقوله ده؟ ايه يا حاج مش عاجبك ليه؟ ما البت ومغتي في يجيبهم فوق وتحت. طب خلاص بلاش ليلى، نخلي علي فشخانه فوق المدام ومحمود ودنو تحت المدام. تخيل المدام في النص تعمل بينهم شغل نار. يا ابوي الكلام معقول. ايه يا ابو زياد؟ يا ابوي الكلام معقول. طب هقول شغل ايه يا عم؟ شغل ايه يا عم؟ خلينا في موضوعنا يا عم، سيبك من الموضوع ده خالص، خلينا في موضوعنا ده. الكلام معقول ده ضغط في صغار. طب سيبك من المدام، نجيب ليلى بنت حضرتك الصغيره. ليلى بنت ايه؟ نجيب علي فشخانه تحتها. بص تحتها بقى علي هيعمل شغل نار. وهنجيب حماده ودنو من فوق. لو حماده ودنو سنه صغير نخليه من فوق عادي. كده مش هيفرق معانا اللي فوق، هنفرق معانا اللي تحت. اقفل ام الدفتر ده خالص. ليه يا عم خلينا في موضوعنا اللي انا جاي لك عليه. ايه دخل موضوعنا باللي انت هتقوله ده؟ يا حاج ابو زياد، ما ده شغل، ما هو فلوس يا حاج. انت بتخيل على كل واحد هتجيب؟ ده انت لو اخواتك معاهم بنات يعني مخلفين بنات، انا هعمل لك شغل نار في البلد، هصيطك في البلد كلها. هنجيب ولاد اخوك البنات، هنخلي حماده ودنو يجيب 2 من صحابه. حلو. يبقى حماده ودنو هيجيب مثلا 2 من صحابه، ونجيب بنت اخوك من. يا ابو العم الكلام ده غلط. ليه يا حاج ابو زياد؟ ده شغل. انت هتدخل فيها تقول لي بنت اخوك؟ يا عم الشغل اللي انت هتقوله ده كلام قله ادب، ما ينفعش معانا احنا. يا عم قله ادب ايه يا حاج؟ انت فهمت ايه؟ ايه فهمت ايه؟ خلاص سيبك يا حاج من الشغل ده وخلينا في البضاعه يا عم اللي انت جاي عليها. لا بضاعه ولا شغل. لا بضاعه، ده ملوش دعوه بضاعه يا حاج بالله. ازاي؟ ما انا اقول لك. لا انا هتفق مع ناس. يا راجل عيب عليك، الكلام اللي انت هتقوله ده تطير في رقاب. تقول بس لي هجيب فلوس. بنتك ومرتك. بس هجيب فلوس. فلوس ايه يا راجل؟ مش عندنا احنا الشغل ده، وانا قطعتها معاك المعامله وتصدق وتامن بالله. انت لو عندنا في سوهاج هم طلقتين ادهم لك في صدرك، ما خليك تنطق الشهاده. كلها عامله نفسها فاهمه. مش عارف.